Beni makai yola niro ya kwekpere. Bi ma ya yipo noro ya kwekpere na. We are still going to use the consonant to form words and the letters. Io mai niro na hin ipo noruwa bidi ona ga ikpere na ya kun. Bi baba bebe bolo di dada da yana dame dojo fi onifi fie fia gi gaga go to shout gien hie hio ki kaka koko ke li lolo lele lalo mi mama mano ni node nofwa nisan pi pien pere ri to be frightened rere to deceive roro to think si san salo silo ti tota ton talo ti vi va valo wi wia wu waga ji jalo jeje jaji zi zozo zegie zaza